Nyankonye nate agbayome Peter kala ye ma nya joy ko baka miesi la Fanyigba TV jogan pomo wona akpaji la mi apada opo ikana la dabla jonshi ne mi akoy ajare ya bala jinemi kala egbatoma mi ano mi apanu ledi op akpaji kanu selins ebe English dictionary ye dawe gbe mi afi mi agede mi apan ledi pa wona omele egbe nkekeji civis ya onye modern dokata nemi lere ye me kana mi agede mi apan ledi pa akpaji ika mi ano coronavirus covid-19 no one now Ghana to come. Couldn't you choke a criminal than they are balancing them before COVID-19? But Plepan lady for one out Akpaji, play the upper ever. You can only la messenia of the Pom Ghana to come go do. In a Ghana Health Service, but play Ministry of Health. Yika uchodo do ko de to me yika wana betaro jinu yika le jiru do si na Ghana to come view pe agbe pe de no pele covid-19 pe wona yo pe akpajia na nyenu yika ava eme kana de si be o ga poto yika ule de ka o ba ple do pe yika ne le mi apandu du pa ple nu nya oji po yika Food and Drug Authority FDA le Ghana to come hekbede Ghana Medical Association ye do pe yika kona mi pe article nya oji le Ghana to come pe akpaji hana opa dodo le COVID-19 pe yome kana mi agada mi afa COVID-19 pe nya op akpaji nemi novi akbere kala fa evebla aton for aton yenye 1255 owe bo pagbe le COVID-19 pe dollar le gagade Ghana juko pe akpaji ka pipa jinu we eveye penke ke wogba na ya novi ko bo pagba owe nye akbere kala fa evebla aton for de ke novi enebu buo gapoto ye bo pagbe ko pele novi onti kala gbadasi ke Ghana Health Service to ko do mutia wala jesida mebe la Ghana to come godu adola ikene kpoto le to come yenya alafa asheke bla andra for aton ye 970 3 yele Ghana to come fi ike le Ashanti egenu to pakple no to re kai ke no ro kwesida le COVID-19 penya opa akwaji kne kutoka International Airport ya mobuje fia wonya bla andra for the kai kne 71 le yome ka wode mebe no bi we enyi wo fa agbe ela hamle COVID-19 dollar le pe akpaji kala wana yemuti ya udejesi be million of akpe alafa blind for kala alafa 100 for inike 2,042,778 we no fik dollar le esuo le Ghana to come chopa ko be bibla e pejinu etome ba adasi ne epe ka be mile kan no vi akpala fa de kabla aton for de kala fa ashike play with the kay 131,911 we hodo yokoto COVID-19 pa dollar le pe asime ke la message bodo page ko de be Omicron variant yekanya COVID-19 pa dollar pa aloji yikado le hamagodo yika ula no blem la mai bodo ko wuma le Ghana to koma bla enne yekanya 40 yele to koma yika yokodo do gede ko de atuma yika na be wona enu ne aten ayiji le Ghana to come pe enu chichi kama ikanya Dr. Frankly Asiedu be ko ikanya ndela le la message ko do pia de be ku de article do po wona op akpajia yo motin hom chichore kele yo po la message ko do pia ko ku de no bia de iketa flache ano ko chichore pom le article nti le op la message nya op akpaji be article egblon le ye mtilo aloma egblon le ye muti o kala COVID-19 po wona yo me ikamia no amuganu to me tetri le la mesempe akpaji amayika le la mesenya oji pomle amuga nuto mayika ule do pa mayika nya poto doctor sena nu jeguto kwesi emere ika de mebele amuga nuto ma la ika ba COVID-19 pa atika ogale to come tetri le amuga nuto ma yo ting jaragba ika yo edo atika yene novi ika no le amuga nuto ma kele efe nya mutia yo tendo atikene amehleme akbe alafa efe play efe alafa atomple bla ene yinya 202,540 kanovi ka wo ado atikele zibanto akpajia wo wenye akbalafa efe bla atomfo ashiki alafa enyi bla ene 400 yikenye 259,847 kama yika wo atikele akbanto bla akpa efe la yika wo fully vaccinated la muganu toma yenye akbla atomfo ashiki alafa atom bla enyi 59,308
ke apoto doctor se na no jokoto eji ka wo dem be yo bla article alo covid-19 ba article wo me kenya akpawe eve alafa 100 club la enyi kenya 12,780 nya article ikana wo bla ye yu akofu gbele amuga nuto me kala openya no aweji ka wo dem be le amuga nuto ma yo la mokpombe article hleme akpa alafa ene club la enyi na asu yo si kanya 480,000 le amuga nuto me ka dem be kude amahla wana wi kai ji le gana to ko magudua yo think po de gesi wala amuga nuto ma million de ka akpa alafa de bla ene vo ashike alafa atom bla vo atom yenye 1,649,523 o will amuga nuto me ke yo pataru jinwa yenye be yo ajagba ye ke yo ado atike ne no bi hleme yo wo alafa ji bla andre 70% le amuga nuto ma yeke yo atonya jodo po kakple dupe ngonola ope aglonuga ojibe yo anaheke plan fifia to kemia pe amuga nuto monola iko akpogome la wona yenguti kala covid-19 panya o menemi le gana to kome gudu kala ope do de atume hana dolale nu chichia wodo asi mota gbata duko South Korea gbata duko Israel gbata duko jile ikame covid-19 po Omicron variant ya do modala duko eton yome kala gbanade ke jidudo to do pe ke nele mozonya o kakle gbata nya o hana mto so pe nya o di ke Ministry of Foreign Affairs and Regional Integration woda ko tumutia woda jesi be yodo asi mota gbata duko jibe no fi de sare ke adukcho melta gbata duko ma mo bo pare ke masure masi bo watinga galaga na duko mo ke yo ma ko da se di gbanare ke fi be no fi ma ado covid-19 pa ti ka to tware ke le mota gbata duko ma ala ni AstraZeneca Pfizer Moderna Johnson & Johnson lo alo bubu mo bi de se ada le wona yemme ka o de mebe le South Korea ngaka we enne pasi dodo ye ko dare no fi oji kele Israel gbata dukoma mo no pare ke bele na America be wo agare Ghana dukoma ko chu gbata dukoma mo ke America wo agare dukoma wa wonya America wa ko hehe alo America dodo to kele wo sibe waten agare Ghana dukoma ko to wana yepe akpaji tande sadi kagublo afode tele ikame Ghana le jare wo hana Xmas be yoma mi akoto yika kwa dare ya balaji na mi apa ajogan ko mo wana le Ebenyigba TV kala le dio papaji ke mi ano Nigeria gbata duko covid-19 penya o menenya o de jesi be le Nigeria gbata duko le eyikame Nigeria Center for Disease Control NCDC woko dogomuti awo de mebe no vi kemu dolelele Nigeria gbata duko wonye akbala fa bla klibla yenye 220,020 kawo de mebe le ikame yukare dolele ye akbere kala fa enebla vo ene ikenye 1,424 mutia enye dolele ike yukare le mtowi aton yikawo de mebe le Lagos State no vi ala fa 100 bla ashike for aden kale Delta State no vi ala fa de kabla aton for kale FCC State ala fa de kabla aton kale Edo State ala fa de kabla for ashike kale Yo State abla enyi for kale Ondo State abla aton for ashike kale Rivers State abla aton for ashike le Komando State we aton kale Enugu State we ashike kale Anambra State ame enyi kale Kara State ame Andre kale Ogun State ame Andre Belosia Estate ame ene Kano Estate ame ene Anko Ibom Estate ame eto kawde mebe le Delta Estate ale ikame yukale doleli ala fa de kabla aton for eton tia wonye no vehicle epejinu we eve penga ka we eton gba yukale no vi we eton ti kale epejinu we eje penga ka we enie gba ame ala fa de kabla eton for asike kenya 139 le Delta Estate wana yo me kawde mebe nuto ikano le Nigeria gbata ti ko ma yika covid-19 pa dolali emele ope wana opa akpaje nye bunchi Ekiti Osmond ple Zamfara State le Nigeria gbata dukome kala openya de mutia wo de jesibe novi ika yoda silenti ko upa agbe ele de ko kude covid-19 ponu wana o ma yenye ala akbala fa eve ple we de ke ala fa eve bla shike for eve yenye 211,292 kana vi ko bu upa agbe ko to covid-19 pa do le Nigeria o nya akpa eve ala fa ashike bla enyi voto yenye 2,983 kala jodan ke baiji awo de mebe yo akere dolele alafa Android club la etonye 730 kala bladan ke baiji le achonge ke jia yo tin kere dolele alafa eton blani vo aton yi kenabe Nigeria fia ala ha ma ko covid-19 ba pele epen gbegble wana ope akpaji
kege yi mo daga mi akomya pan lady pa wona walo documentary la covid-19 penya wo pa akpajia ako asedo yenye eke enye nate agboye me Peter ye no zime heaven mi la tebresade ika mi no mi pa jogan ko mo wona oji ika mi wo daga kakule epenyigba TV le ye me kanu selins ebe English dictionary ye do po ika edam gbene mi civics ye onye modern doctor fimite senye nko ika mi kponye le mi pa ajogan nu wona okata mi poto mi aga no kakule epenyigba TV nenya ejo pa wona le mi pa nu wona ogede wumele Xmas pa yome akpenemi le mi pa de kan wo lata